Nire ardurapean dagoen dokumentazio konsultatu ondoren eta hautesleku bakoitzeko mahaiak igorritako aktak ostertu gero, 2016ko maiatzaren 7an garatu den herri galdeketaren emaitzak ondoko hauek izan dira. Que tras consultar la documentación que está a mi cargo y después de estudiar las actas enviadas desde cada mesa electoral, certifico que los resultados de la consulta ciudadana celebrada el día 7 de mayo de 2017 han sido los siguientes. Hauteslekuak eta boto emaileen botanteak izango dira totalean guztira 1888. 48, barkatu. Orain erderaz. Totaleaz 1848. Baieskuak izango dira 1729. Erderaz 1729. Ezeskuak izango dira 53. No, 53. Baliogabeak, 5. Nulos, 5. Zuriak, 71. Voto en blanco, 61. Y para que así conste y surta los efectos oportunos, les pido el presente documento en usurbil a 7 de mayo de 2017. Honela, jasota gera, dadin, eta behar den lekuan, ondorio egokiak sor ditzala. Ziurtagiri hau luzatu eta izenpetzen dut usurbilen 2017ko maiatzaren 7an.